Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tarsis Hope Ministry TV tubashimire kuno mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica hano. Turagarutse kandi muri wa mwanya mwiza wo guhimbaza Imana no gutazira, aho tuje turi kumwe na gwagwaruka. Eka ndabasabe batarika ibiganza baramutse baje gutukurikirana, nuko nawe aho uherereye nawe uduza ibiganza muri commentaire baramutse. Hani muri mushashi yandikishe, twarababwiye ko mu bigenzo ufite kuri sabone cyangwa subscribe, ariko kandi warusanzwe uri kumwe natwe wariyandikishije, andika muri commentaire nawe ugira akajambo ubwiye runogwaruka. Reka duhe kaze happy turongore muri uyu mwanya aho uguhimbaza no gutazira. Ndazi ko aho uri utaza kugira irungu kandi tuzakugirana ibihe byiza. Kaze.
Shaka kwibera
Hey
urakwiye guhimbazwa kandi urakwiye gutazirwa n'ino ndirimbo duce dusozera ko kino kiganiro cacu cuno muzi cyo guhimbaza no gutazira tukadushimiye mwebwe twateramanye kuva mu ntango kugeza uno munya turangirije ko kino kiganiro cacu ariko kandi dushimira narono kwaruka twateramanye kwa duteramishije nkuko nzi neza ko mwahezagiwe rero je prote turakingiwe ndabikebanuye ariko tuduza ibiganza twese twikebanura badukurikira batuti bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.